Ke a o dumedisa ngwaneso ya ratehang ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Ke kopa hore re kene le wena thapelong ya letsatsi la kajeno. Morena Modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, re kopana mona lentsweng la hao ntate, re le bana ba hao. Re kopa o kene le rona monghadi, re tle re fela re utlwe thato ya hao lefatsheng lena, mme thato ya hao e tle etswe lefatsheng jwalo ka ha e etswa hodimong. Re kopa ntate wa rona ya halalelang, lentswe la hao leo e leng lebone maotong a rona, le fele le re tataise ka nako e nngwe le nngwe. Kena le rona ntate, ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Momamedi, ngwaneso ya ratehang, kajeno re nka palo ya rona bukeng ya lengolong la moapostola Paulus ho ba Efese, kgaolo ya 2, temana 11 ho isa temana 18. Mme yona e baleha tjena: ka baka leo le ke le hopole, hobane lona bao pele le neng le le baditjhaba ka nama, le neng le bitswa maqai ke ba bitswang babolli ka lebollo le entsweng nameng ka matsoho. Mehleng eo le ne le le kantle ho Kriste, le ne le kgaohane le setjhaba sa Baiseraele, le ne le sena kabelo dilekaneng tsa pallo, le ne le sena tshepo, le ne le sena Modimo lefatsheng. Empa jwale ha le le ho Jesu Kriste, lona bao le neng le hole kgale, le atameditswe ke madi ya Kriste, hobane ke yena kgotso ya rona, e leng yena ya entseng ditjhaba tse pedi setjhaba se le seng. Mme o rapaladitse lerako le neng le di kgaohantse, o fedisitse ka nameng ya hae sebaka sa hloyano, e leng molao wa ditaelo tse laelwang, hore ba babedi a ba fetole ka ho yena motho a le mong e motjha, ka ho etsa kgotso, mme a buisetse ha mmoho ho Modimo ba bang ho ba bang, e le mmele o le mong, ka sefapano sa hae, ha bolaile hloyano ka sona. Mme ha a tlile o boletse kgotso ho lona le nne le hole, le ho ba neng ba le haufi, hobane ke ka yena re nang le katamelo ba babedi ho ntate ka moya o le mong. Palo ya lentswe fela hakana morena ya hlonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Wena mmui e motle, re tswela pele ho ithuta seo morena Modimo wa rona a re rutang sona ka tshebetso ya hae lengolong ho ba Efese. Kajeno re sebetsa ditaba tsa rona ka sehlooho se reng sefapano, tshupo ya kgotso, kopano le poelano ya batho. Ke re sefapano, tshupo ya kgotso, kopano le poelano ya batho. Sepheo sa molaetsa ona ke hore nna le wena re tle re lemohe matla a sefapano sa Modimo, sefapano sa morena wa rona Jesu Kriste bophelong ba rona, motho ka bomong, hape re le setjhaba, e le hore re tle re iphumanela hore kgotso, kopano ya rona e sita le yona poelano ya lona di kentswe ka hare ho tshebetso e kgolo ya sefapano sa morena wa rona Jesu Kriste. Mme ditaba tsena tsa rona re di nka lengolong ho ba Efese, moo re balang ditaba tsa rona re di nka hona teng, mme re bileng re tlang ho sebetsa ka tsona ka letsatsi la kajeno. Jwale ke kopa hore o hlonke Bebele moo leng hona teng, e le hore re tle re tsebe ho tsamaya le wena mmoho ka ditaba tsena. Karolo ena ya lengolo ho ba Efese ke nngwe e re supisang hore diphapang tse isang dikgauhanong di ne di tutile haholo puthehong ya Efese. Re kile ra bolela ka nakong e fetileng hore Paulus o ngotse lengolo lena le Roma e le motshwaruwa hona teng. O na tseba hantle hore Efese ile ya amohela
lentswe la Modimo ka tsela e kgotsofatsang nako eo a neng a le moo. Empa jwale ka bomadimabe dintho di fetohile hampe dipakeng tsa badumedi, hobane jwale dinthwana tse nyenyane di fetohile dintho tse arolang setjhaba. Setjhaba se bitswang ka hore ke baditjhaba e ne le bohle bao e neng e se Bajude. Baditjhaba ebile batho ba neng ba kgeswa haholo, ba kgeswa ke Bajude, hobane ho ne ho na le dintho tseo bona e le Bajude ba ne ba di nka di sa etsahala ho bona e leng baditjhaba, e leng taba ya lebollo. Mme dintho tsona tseo Bajude ba neng ba di nahana ka baditjhaba, Paulus jwale lengolong lena le karolong ena re badileng ho yona o di beha pepeneneng mona ho lengolo ho ba Efese. Ha re ke re shebe hanyenyane hore na dintlha tseo Bajude ba neng ba di nka di ba fa tokelo ya hore ba kgese baditjhaba ka lebaka la tsona e ne le dintho di feng. Taba e kgolo eo ba ne ba bua ka yona ke taba ya lebollo, taba ya maqai le babolli. Ba ne ba re baditjhaba ha ba ya feta lebollong, ha ba ka ba feta tabeng ya lebollo, mme ha hona lebaka leo ba tshwanetseng ba ba amohele ka lona, hobane ha ba bolla. Jwale taba ena e kgolo eo Bajude ba ne ba bua ka yona ya hore baditjhaba ke maqai, e ile ya fetoha ya eba taba ena ba ne ba sa e bue tjena fela ka boswaswi, empa ba ne ba tlile ba kgoba baditjhaba ka yona. E ne sa tlo ba bothata wena mmuye motle ho hang ho ja mokgwa oo e neng e bua ka ona, e ne le wa amohelehang, empa e ne le mokgwa o sa amoheleng, hobane e ne le ho tlontlolla e sta le hona ho kgoba baditjhaba. Taba eo e ile ya fetoha lehlaba le leholo ho baditjhaba, ya ba jwale ba se ba nka taba eo e le taba e bontshang lekgalo le ba arolang dipakeng tsa bona, tse arolang dipakeng tsa bona e le baditjhaba le Bakreste kapa le Bajude, empa e le badumedi ba le bang tumelong ya Bokreste. Jwale ha re shebe hore na ntlhakemo ya baditjhaba yona ile ba e ne le efeng. Ha e le baditjhaba bona, ha ho moo ba ileng ba bona ba ena le phoso tabeng eo ya hore ha ba bolla. Ba ne ba re seo Bajude ba ba qosang ka sona ho bona meetlong ya bona le ditlwaelong tsa bona e le setjhaba, ho no se letho le neng le ba tlamella ho lebollo. Taba yona eo ile ya eba ntlha e kgolo eo Bajude ba ileng ba ba kgoba ka yona tsatsi le leng le le leng. Ba ne ba ba hoa ka mehla ka hore maqaiting, ketso yona eo hanyane ka hanyane ile ya rola setjhaba, le ha se le tumelong e le nngwe e le Bakreste. E kana ya ba pele e hlahile tabena e le boswaswi, empa e qetetse le maditse bophelo ba bona ba bodumedi. Taba eo e qetetse entse hore baditjhaba ba eme ka nqena, ha Bajude bona ba ema ka nqane. Ya ba jwale ho a tjodietsana, ho a somanwa, ho tjodietsana ka hore ba bang ke baqai, ba bang bona ke ba sa tsebeng le hore na ha ba nahana ba bang ke maqai, bona ba inahana ba le betere na. Ka bona boemo boo, dintho tse neng di arotse setjhaba sa Modimo pele jwale di kgutlile ke tsena di tliswa mona, di tlisitswe ka hare ho Testamente e Ntjha. Dintho tsene di entse Bajude hore ba arohane nako ya kgale, ke tsena hape di kgutletse ka hara tumelo e ntjha, tumelo ya Bokreste. Setjhaba sena se arolwa ke dipolelo,
setjhaba sena se arolwa ke meetlo, setjhaba sa Modimo se aroha. Momamedi le wena mobuhi, ka nnete dikarohano di utlwisa bohloko ka ho fetisisa. Di a lematsa, di lematsa lelapa, di lematsa bana ba motho, di lematsa tshebetso, di lematsa kereke, di lematsa esita le sona sekolo, di lematsa moo batho ba phelang teng. Phutheho ya Efese ke ena e a lemala, e lemetse, e arolwa ke bodumedi bo jarisitsweng ditlwaelo le meetlo, mme jwale ho kapisanwa ka yona meetlo ena eo, ho kapisanwa ka ditlwaelo. Paulosi ke yona taba eo a fumanang a lokela hore a ka tlo e lokisa mona lengolong lena, ke ha a tla ngola lengolo lena la Baefeso ho rarolla le ho lokisa esita le hona ho namola ka nnete fela. Paulosi ka boikgethelo ba hae lengolong lena o oka leqeba la setjhaba sena se ahilweng ke Modimo ho se bopa a se etsa setjhaba se le seng. Ha etsa hona Paulosi o ikemisetsa ho se pate letho la tse bolelwang ke ba phahamisang le ho tlisa dikarohano. O di totobatsa, a di hlahlamanya ka bokgeleke le ka moo di leng ka teng, ka sepheo sa hore a etse pheko ho ba utlwileng bohloko ka tshobotsi ena. Ha re ke re shebe he, o sebedisitse dintho tsa mofuta ofeng moapostola Paulosi ho rarolla taba yana ena. Taba ya pele, ha a di toba ditaba tsena, o re taba pele, mehleng eo le ne le le kantle ho Kreste. Taba bobedi, le ne le kgaohane le setjhaba sa Israele. Taba bobedi, le ne le sena kabelo di lekaneng tsa pallo. Taba ya bone, le ne le sena tshepo. Taba ya bohlano, le ne le sena Modimo lefatsheng. Moapostola Paulosi bua ditaba tsena e le tse buang ke Bakreste ho Bakreste ba bang mona Efese. Bakreste bao e leng Bajude, Bakreste bao e leng baditjhaba, e le bona ba amohelang ditaba tsena. Ha Bakreste bao e leng Bajude e le bona ba di akgelang ho Bakreste bao e leng baditjhaba. O di bolela di le jwalo hobane dintho ha di akgelwa ka tlasa moseme, ebe ho thwe ha di sa leo, ha ho bolele hore dintho tseo di fedile. Dintho tse patuweng fela tse beuweng mona ha se hore ntho tseo di fedile. Dintho tseo di tshwanetse hore di addresswe, dintho tseo di tshwanetse hore di bue ka tsona. Paulosi o lemoha hore nnete e bohlokwa haholo ho bolelwa molemong wa ho fola ha batho. Baditjhaba ba neng ba le bangata haholo ho feta Bajude ba ile ba kgotsofala ha ba utlwa Paulosi a bolela nnete. Nnete ka mehla wena momamedi le wena mmohi e motle e a fodisa ebile e lokisa ditaba, e sita le hona ho haha dikamano. Ha Paulosi Mojude a bolela tseo ba kgojwang ka tsona, le ha na le hole hakalo Roma, taba eo ile ya tlisa kgotsofalo ho baditjhaba hobane Paulosi o bontsha sa sekama ka tsela efe kapa efe. Paulosi ha ba lokisa mehopolong e sita le ditsebeng tsa bona, o sebedisitse mantswe ana ka bohlokolosi bo boholo. O a sebedisitse ka boemo ba ho re ho bitsang bokgale, ntho e re bitsang past tense. O sebedisitse bokgale, past tense, jwalo ka hana re mehleng eo le ne le kantle ho Kreste. Mehleng eo le ne le kgaohane le setjhaba sa Israele. Mehleng eo le ne le sena kabelo di lekaneng tsa pallo. Mehleng eo le ne le sena tshepo. Mehleng eo le ne le sena Modimo lefatsheng. Ke bohlale bo makatsang ba ho rarolla dintho moo batho ba utlwileng bohloko ka teng.
wena motswadi mo hae Easter le wena titjhere sekolong wa tseba ile ha o rata ho ipuela fela ile boswasi o ipuela fela o bua ho ngwana wa hao sekolong mono ha o ka nna wa re sethototowe sethoto sena kapa wa bua wa re wena tseketseke ha ona kelello puo yana eno fela o ntse re ke boswasi kae ho ya amohelang ho ngwana eno wa hao ya amohelang puo ena e ntse haha lerako leo ka nako e nngwe ho tla ba thata hore na le diua ka tsela e jwang dipakeng tsa hao le yena moo sebaka seno sa hae lapeng moo ke moo thewang lerato le kamohelano ho haha sebete le ho shebana le bophelo sekolong moo titjhere o rutang teng moo sekolong teng ho hawa boitsebo le boitshepo ho sebeletsana le kutlwano hobane bana ha ba ntse o sebetsana le bona o haha boitsebo ba bona o haha boitshepo ba bona o haha le ho sebeletsana hobane sekolo ke a social institution. Mane dipolotiking na rona re le setjhaba sa Lesotho na re ka thusega le setjhaba se ha re ka utlwa ho songwa lekgotla lena kapa ho songwa mokgaola kapa ho songwa moetapele wa lekgotla le kapa moetapele wa party ena nna ntho ya re thusa re le setjhaba na ntho e jwalo ke ya ba re thusa ka tsela efe kapa efe re lokela hore re tlohe hanyane re tlohe ka hanyane ho dintho tse re arolang le batho ba bang. Se utlwang ke bajute ditabeng tsena tsa Paulusi ebe bajute bona re ka re ba utlwang ditabeng tsena tsa Paulusi. Bajute bana ba sokoletseng tumelong ya bokreste ha ba mametse ka hloko lengolo lena la Paulusi ho na le se ba se utlwang. Ba utlwa moapostola Paulusi a bolela ditaba tse ba di buang empa a di fetola hantle hore puo ena e buweng ha se yona e santsane le yona kajeno. Ba mo utlwile hare mehleng eo le ne le kantle ho setjhaba Kriste le ne le kgaohane le setjhaba sa Israele le ne le sena kabelo dilekaneng tsa pallo le ne le sena tshepo le ne le sena modimo ba utlwa hore o ntsa bua ditaba tsena di akgela boemong ba bogale. Ka mantswe a mang o lemosa hore dintho di fetohile haeba bajute ba ntse ba tshwere dintho tsane tsa kgale ba tsebe ba sa le morao hobane dintho tsona tseo di fetohile. Bajute ba ka tswela pele jwang tumelong ya bakreste e ntse le bajute ba le ba maobane seo morena modimo a se entseng ka sefapano sa morena Jesu Kriste ke ho fetola ba kgale boemo ba kgale a botlise boemong bo botjha. Ha ba hlahloba tlasa lengolo lena ba ya ipona hore ba santse ba setse morao ba itshwareleditse ka tsa kgale tse fetileng tsa baholoholo ba bona tse neng di sa amohelehe ho hang ho mang kapa mang ditjhabeng tsa lefatshe. Ke seo bajute ba ikutlwang sona ka motsotso ona. Sefapano sa Jesu Kriste ke motheo wa kopano. Moapostola Paulos o supa ka ho totobala hore tharollo e teng mme e tla ba ya moshwelella malebana le boemo ba dikamano tsa bona e le setjhaba se le seng sa modimo a le mong. Lengolo lena ke kgothatso e matla wena momamedi e motle le wena mmohi ke kgothatso e matla hore ba neng ba bolelwa e le ba neng ba sena tshepo ba neng ba sena kabelo dilekaneng tsa pallo ba neng ba kgaohane le setjhaba sa Israele ba neng ba le kantle ho Jesu Kriste. Paulus o jwale ba ho Kriste ba ho Jesu Kriste ba amohetswe ka hare ho lelapa la hae mme ke ba hae
ba se ba le tsamaisong le pusong ya matla a Modimo ka Jesu Kriste mora wa hae ya nosi. Teng ke majalefa mmoho le Jesu Kriste a mmuso wa Modimo. Moapostola Paulos phuthehong ya Korinte o kile a re, motho ha le ho Kriste ke mmupi wa e motjha, bonang tsa kgale di fetile, hobane motho ha le ho Jesu Kriste ke mmupi wa e motjha. Taba ena o e buile lengolong la hae le a lengoletseng ba Korinte, lengolong la hae la 2 kgaolo ya 5 temana ya 17. Ho fihla mona moo ba leng hona teng ke ka theko e boima, hobane ke ka madi ya Jesu Kriste a ileng a tsholwa sefapanong. Ke batho ba theko e boima e rekileng lerato la Modimo e sita le mohau wa ona, ka hore ba hlahiswe aletareng ka hare ho tabernakele ya Modimo ka madi a sehlabelo. Empa sehlabelo sena ke sehlabelo, a se mahlabelo a diphoofolo, empa ke mahlabelo ka madi a Jesu Kriste mora wa Modimo a nosi. Mme ka yena jwale ba newa phatlalatsa hore jwale ke setjhaba se setjha. Seo Johanne Mokolobetsi a neng a se bua a se phatlalatsa ha ne a bona Jesu ha na etla a mmona mana etla mane, a re, bonang ke konyana Modimo e tlosang dibetsa lefatshe e sebeditse hodima dibetsa bona, e le Bajude ebile e le baditjhaba, hore mmoho Bajude le baditjhaba ba tle ba fumanele tshwarelo ho Modimo, mme madi ao ke a Jesu Kriste a ba fumantshitseng tshwarelo, a ba tlisitseng ho ba tlisa ho ba etsa setjhaba se le seng. Bajude le baditjhaba jwale ba hlatsitswe mmoho ka madi a le mang a Jesu Kriste. Bajude le baditjhaba le sa tla ba lollana le ho supana ka menwana ka eng? Hobane jwale madi a Jesu Kriste a le kopantse, a le etse setjhaba se le seng. Ke ka ha Jesu Kriste fela le setjhaba se le seng. Ka Jesu Kriste ha o sana lerako le neng le kgaohantse, hobane le thwilwe le ho rapalatswa fatshe. Bajude le baditjhaba melame fatshe. Jesu o rapaladitse lebota le neng le arohantse, mme jwale o feditse nameng ya hae sebaka sa hloyano, hobane o tsebile hore a fetole dintho ka tsela ya lehodimo, hore moo ba babedi jwale ba fetohang ka ho yena motho a le mong e motjha, e le ya ka phatlalatsang hore ka nnete e fela rona ba babedi re ne o re entse motho a le mong. Paulos o re ho bona, lona Bajude le baditjhaba, mona moo le emeng teng hona jwale, le atameditswe ke madi. Mona moo le emeng teng le atameditswe ke madi a senang sekodi, madi a Jesu Kriste. Madi ao a le fetotse hobane a le entse setjhaba se le seng. Madi a Jesu Kriste eo le dumetseng ho yena, a tleile ho etsa ditjhaba tse pedi setjhaba se le seng. Madi ao a Jesu Kriste a rapaladitse lebota la dikarohano dipakeng tsa lona. Bajude le lona baditjhaba kajeno lehodimong ka lebaka la madi a Jesu le bonwa le setjhaba se le seng. Ena ke katleho e kgolo eo lehodimo le entseng ka lebaka la ho dumela ha lona ho Jesu Kriste mora wa Modimo. Rona mmuye motle le momamedi, re le setjhaba sa Basotho, re setjhaba se le seng,
ho rona ha ho Bajude, ha hona baditjhaba, re setjhaba seo Modimo a ileng a se theha ka ho rata wa hae ka mohlanka wa hae Morena Moshweshwe wa pele. Ha re ntse re ya wena momamedi e motle, marako a nnile a nyoloha a re arohanyang motho le ngwanabo. Ra arohana ka diboko, ga ikarola ka diboko, ga ikemela ka nqane ka diboko tsa rona, ga ka dibaka tsa maluti le mabalane, ka dipolotiki, ka dikolo, ka dikereke, ka baruti, ka dititjhere jwalo. Dintho tse ileng tsa re tlisa hore re arohane. Ngwaneso ya ratehang, ga supana ka menwana ho re neng re sa elelle hore enwa eo re mo etsang tjena e ntse le ngwana bo rona, ga supana ka menwana ka mafapa a mangata. Ke a dumela hore kajeno wena mametseng thuto ya letsatsi la kajeno, wa lemoha hore ha leyo lebaka la ho hlola re sa dumedisane le ho fetana fela, ha o sana lebaka leo ba lollana isitang le hona supana ka menwana, ha re na lebaka leo ho hang. Ka hara nako ena e bohloko ya COVID-19, re santsane re hema, re santsane re kgona ho buisana, re santsane re kgona ho utlwane lentswe lena la Modimo leo re le utlwisana mmoho le wena kajeno. Mme ha hona letho le re lokelang hore le re arohanye re le setjhaba sa Modimo. Ha ho potang ngwaneso, ha batho ba kopane, ba thusana mmoho, ba sebetsa mmoho, ba rapellana mmoho, ba sebeletsana mmoho, ha hona potang moruo o tla nyoloha. Ho tla nyoloha ka malapeng, ho tla ba le tjhai, ho tla ba le ntho tse ngata, pula e tlana. Ruri madi a Jesu a rurisa molemo o sa feleng ka mehla, wena momamedi e motle. Basotho ba batle, dipolayano ha re bona di ntse di etsahala ka metseng ya rona, dipeto re ntse re bona ntse di etsahala, boshodu ba diphoofolo bo ntse bo etsahala ka mabaka feng? Ha re boeleng ho Modimo ka Jesu Kriste, re rataneng, re baballaneng, re tshwaraneng hantle ka lerato, re tseba hore madi a Jesu a re hlatswa le hona hore fumanela tshwarelo ya dibe tsa rona. Ha ke phethela ke re ho wena, sefapano sa Jesu Kriste ke mohlodi wa kgotso le poelano ya setjhaba. Moapostola Paulus lentswe lena kgotso ha le amahanye le ho kgutsa fela, ho motho a mong ha utlwa ho thulehile ebe o re ke kgotso. Kgotso ho yena o e amahanya le tshebetso e hahang le ho bopa mabota a tileng a tlisang motho e mong ho e mong, ho aha marokgo a re atametsang hore e mong a kgone ho tshelela ho e mong, e mong a tle ho e mong, ho tlisa ya neng a sa buisane le e mong hore ho tle ho pshatlwe lebota la dikarohano. Kgotso ya sebeletswa, le yena Morena Modimo o sebeleditse kgotso ena ka hore a re ka sefapanong sa morao ha Jesu Kriste, ebe re fumana kgotso ya nnete, a re tlise ho yena, a re ahe re le setjhaba. Mmamedi le wena moye motle, yena Morena Modimo ka sebele sa hae e hlile ka nnete o e sebeleditse kgotso ena e tle ka hara setjhaba sa bo rona ka sefapano sa morao ha Jesu Kriste, hore ye mong le mong hohle mo a leng hona teng a tle a be le bophelo, mme a bo bone ka ho fetisisa. Kgotso mmamedi e motle e amana le bophelo bo atlehileng. Ke kgotso ya Modimo ya Morena Jesu e boelanyang batho e sita le bao dikamano tsa bona di neng di le mpe hakae, e sebetsa ho batlisa, e batlisa mmoho, e ba etsa setjhaba se le seng, moo e leng teng setjhaba, sebaka sa hloyana ha seyo. Motho o amohela e mong, o mo amohela e mong jwalo ka ho sena dipehelo, ebile ho sena dipehelano. Momamedi e motle, Morena Modimo a be le rona, wena mmohi e motle. Moapostolo Paulus o totobatsa taba ena ka pele ho Bajuda le baditjhaba hore kgotso e phatlalatswang
ke sefapano sa Jesu Kriste e emisa ba babedi ba neng ba sa shebe dintho mmoho, e ba behe moo ba tla fuwa katamelo ho Modimo Ntate ka mora le mong le ka moya o le mong. Ha ba re Ntate a rona ya mahodimong, lebitso la hao le ke le kgethehe. O re fe kajeno bohobe ba tsatsi le leng le le leng. Morena Modimo wa ba utlwa, o ba etsetsa jwalo hobane ba file le ho bulelwa katamelo e jwalo ke Modimo ka sefapano sa morena wa rona Jesu Kriste. Ruri sefapano ke tshupo ya kgotso, kopano le poelano ya batho. Se re neha thabo le tlotla eo re neng re ke ra e fumana ha e se ka morena wa rona Jesu Kriste a le nosi. Momamedi, ka nnete ho bile monate hore ke be le wena kajeno, mme re sebetsa mmoho ka lengolo la moapostola Paulus ho Phutheho ya Efese. Morena Modimo a be le wena, a o boloke ruri, o se suthi matleng le leratong la hae, e sita le polokong ya hae ka o sa feleng. Amen. Re a thapelong. Morena le Modimo wa rona, re a o leboha ka moya wa hao o bona o re file ngwana ebileng ile matla ho rona ho tlisa ka pele ho rona tumiso ya nnete lebitsong la hao, re le dibupuwa tsa hao. Re o leboha Ntate wa rona ka seo leng sona. Re leboha lerato la hao, re leboha matla a hao, re leboha madi a mora hao Jesu Kriste hobane a re bokeletsa, a re atametsa, a re etsa bana ba hao. E ba le mobuhi mo a leng hona teng, o be le momamedi mo a leng hona teng, mme a utlwisise matla a hao le tshebetso ya hao e re etsitseng yona ka Jesu Kriste morena wa rona. Mme hlohonolofatso ya hao a ke dule le rona, e re baballe ka letsatsi le leng le leng. Re kopa tsena ka Kriste Moloki ya bokang jwale mehla sena bofelo. Amen. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, rato la Modimo Ntate, kopano le matshediso a moya o helang di be le rona jwale le ka hoseng kae. Amen. Ka nnete re a leboha momamedi e motle, morena Modimo a be le wena. Amen.